Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso in time for Halloween mga kapuso. Dito talag saon nga photoshoot naghimo ang usa ka organisasyon dinhi sa Subo, ang Cebu Gothic Society. Magpakisayod ta kabahin ning talag saon nila nga photoshoot makauban nato karong buntaga mga kapuso. Inila nga wedding ug event organizer dinhi sa Subo, Mr. Carlo Abakita. Good morning, Sir Carlo. Hello, Nick. Good morning. Thank you so much, sir. Welcome to GMA Kumusta? Regional TV Live. I'm fine, sir. Kamo, kumusta man rong panahon na, Sir Carlo? Yeah, so far so good. So far so good. Cebu events are back. Wow, that's good to hear, sir. Labi na nga, murag apektado sa gyud, sir, no? The past few months? Yes. Yes. Very affected yun during the pandemic yun. Taas-taas yun. Maghisgot ta, Sir Carlo, ining sa inyong gihimo nga photoshoot for Cebu Gothic Society. Unsa man ni, sir? Cebu Gothic Society was it's an organization here in Cebu na giporma na siya 4 years ago by Marijo Veloso. So usually kini sila like nag-start gud sila og gamay lang nga group. Like they are aiming for like passion for dark fashion. So basically mag-makeup sila og it's not weird but it's like kanang photo shoot or expressing yourself like out of the box. So wala siya. So kini mga grupo karon nga before 4 years ago gamay pa kay karon nagkadako na sila nga group. And then for the Halloween nga photo shoot, sir, usa ka sa nag-conceptualize, nag-andam sa set design, sir. Sa mga preparations ninyo, sir, sa imong team? Together sa akong team here, nag-organize me on how to make a nice setup nga kanang swak gyud siya for Halloween. So we bring like the theme ang good ato nga concept, a photo shoot is like a dark welcome to the dark world. How is it like preparing, sir, kaning set design ug mga ingon ani, sir, nga Halloween nga mga concept nyo? So yung paghimo nga murag realistic yun ni, sir, ang atong location, atong set, atong mga props? Yeah, number one is you always do the research. Number two, innovate. And number three, I think advantage yun siguro namo because naamang good ni props na daan. So basically, we can really execute very well. Okay, kompleto naman good. And of course, mag-brainstorming with the team kung saan siya pag-formulate. Again, depende sa concept and depende sa team. How do you make it kuan, sir, Yeah. murag look kanang unsa man, the creepier the better ba gyud ang target nato kung ingon ani nga mga photo shoot, sir, for Halloween? Yes, of course. And sometimes also inyo sa gyud na i-consider if it is photogenic. And it's presentable in the videos. Kaya na may uban good nga sa actual creepy kaayo but in the photos murag kuwang ra. So you need to kailangan imo sa na i-consider gyud. How is this different, sir, sa mga usual nga mga photo shoots o mga events nga imong gi-organize kini mga ingon ani nga Halloween concept, sir? Yeah, actually before good ko na arrive like as everybody know like na stranded man ko in America. That was last March. Yeah, nauli ko mga last week of August naman. So when I arrived good here like I was so amazed nga mura kog na surprise nga mura dili naman ni mao ang Cebu like mingaw na kayo and all. And then all of my fellow suppliers nanawag na Carlo uy kay Cebu like there are no events anymore. So mao to nga nag-decide yun mi sa among team nga we need to do more. I mean, kailangan ta maghimo og mga concepts and events or photo shoots na makahatag og joy, fun, and kana bang mawala ang anxiety and depression sa mga tao na Cebu events are back and it's okay to have events. So mao to nag-concept me from again kung maka-remember mo from Mulan to Super Mario to Superman. Na come out until such time na oh my God, coming na ang Halloween, why not nga mag-shoot na punta og about kana mga creatures from dark world. And we are very thankful to GMA as well and to all kanang netizens na when we did it like the theme photo shoot like nakagat gyud nila and I hope na naka-help pud mi nila na to relieve their depression. Sir, unsay among angayang atangan, sir, karong panahon na karong tuiga murag apektuhan ang mga weddings ug mga events pero hopefully unsa man next year pabalik na gyud ni. Next year is Year of the Ox. So basically grabe gyud, kayod gyud, trabaho gyud and push gyud. So 2021 will be very a busy year. I mean, mas nadubli ang among client kay nang movement ang 2020 to 2021. So
to all brides and debutants or anybody nga ganahan mag-events for 2021, book as early as now para mas, mas maka-reserve mo earlier. Kay 2021 really is a busy year. Bita, hopefully. Sir, finally, message nimo sa mga nagtanaw na to karong panahon na unsa poy coming from you gikan binasi sa imong istorya, sir, unsa may angayan nilang palambuon sa ilang kagalingon aron sab nga ma-achieve sa nila ang success sama sa imong nakabot, Sir Carlo. When you dream big, when you dream big. I mean, puslan man mangandoy na lang ka. It's for free anyway. So, dream big because all dreams do come true. So, yeah, you need to work for it. And after that, of course, ayaw kalimot na mag-pray. Kay everything good, kung ihatag yun na. Para inyo. Wow, thank you so much for those inspiring words. Daghang kay salamat mga kapuso ang inilang nga wedding ug event organizer dinhi sa Subo. Carlo Abakita, salamat. Thank you very much, GMN. Thank you very much, Nick. Thank you so Nico, much. Thank you very much. Sir Carlo, daghang kay salamat. Salamat.